megalayapost.news. Manu ba ai jingbet ya gitu kibriu ba kenti penpra penjot ya kalenti singkin jong pai ba hatu ki pulit ki badan hatu kim don jiktip lani Kajingmi ki kendrum kendram bat ki huri-hura kumbala pau perthai empat balapan paru da ki babun balang syakilat pathai khubor persya ya ke public hearing ke Sri Cement Limited halum serman kajing bompenia ya ke public hearing katkum kalenti ne ka hok upai ba kalakta barungru wat syaki jingbut jeng perkhan kinong yalam ke KSU ha ke bamenta ka janmiet u presiden barang ba kaseng samla Raymond Karjana ulaha ban kran syakilat pathai khubor ban penpa halor kinong rim jong kaseng persya ya ke ne ke public hearing ha ba kran syakilat pathai khubor menta ka janmiet u samla Raymond Karjana kumunong yalam barang ba kaseng ulakan tho bagani ka jingpunlong ya ka public hearing ka Sri Cement Limited kam dai shu ka balale katkum kata ka hok sensar pat ba bat ka dai ka balapan bait lupa pre-plan nadu ka sarkar jila ka bor sensar district ka ilaka ki bor pulin ka JHADC bat ka company Sri Cement Limited namar kitu ki ba persya ya ka ni ka public hearing kim yolat satya ban shimenta ban penpau ya ka jingsngau ne ka nongrim jongki ka KSU ka namla ban pediang yakum ka ni ka public hearing ka bala shuthom da ka bor bat klam dale katkum ka sensar pat ba haka batang kita ki bekerjaan ki yolat ban shimenta bat kitu ki bom kerjaan pat kim yolat satya ong samla jana pat banrap ru da ka babu jingkeli syai kita ki bor sensar district ki bor pulin bat ka Meghalaya State Pollution Control Board ki bala peniat bet ya ka public hearing namar nadu nen kemir kadon ka jing siat tia gas kajing penjulor ki kali kajing kawang mau da kekenhun bapersya bat ka bakham kta kalong batang namar ka public hearing kalakta ai ki bapang basitom bakilati wat ya ka surong haba kita ki bor sarkar ki don hakani kajing penlong ya ka public hearing manu ba ai bor banti ya ka thlio ha ka surok pat ba bat kani ka pau ba ka dei kajing bom kit khle ka bor sensar district ki bor pulin barwat ka pollution bon ulaban rap ru da ka boong ba ka KSU kanom pediang ya kani ka public hearing ka Sri Cement Limited namar kita ki nongsong snong ki bapersya ya kani ka public hearing kimyo ban shimenta balada dei shisha ka public hearing kide bania da kalenti ka baben ban ai lat lang nabaro arliang mamla henry kumbalong menta ka singipan ki bapersya kimyo lat batang kitu ki bakersan ki yo shimenta ha ka public hearing namar kata ka seng kadawai ka sarkar jelang ki bor district ki bor pulin ka pollution board baki ha ban shim ya ka jingkit kle balada kim shim kya ka seng kan ha ban perkhat ban shim da ki wei pat ki sin jam namar kum ka seng kam kwa bandon ka jing thombor badai ban le da ka hok kum kata ka ri sensar pat ba ada yang hi jong ka kasih sunien dasngi so menpau so kia abe dei bat ka jinja wal jamane nadu men janmiet hi ante po nuk semang abe dei ka hearing jong ka Sri Cement ngilak pilenti ba kata ka public hearing kan long ka ba ailat lem ya paro ki pat ba pesno ya ka ika bakidon ndai kumangi ipat mene adu menen miet ya berkumle jong kinong peniat ya ketika public hearing mengenai resmi ni sodap bagi sopan ong bang penrem namar pa kumba nadu di kok isni abang pai ba kilawan persoi abedai bat kajing semua joki persya ya ketika jing pelong ya public hearing bat ya kajing temu pensim ya kata jaka jongka Sri Cement Limited ya mba arspa hektar tam nak lihat keseng ila led ya kedua ya keyboard resmi bat ban kerpat iki ba kin ailat kin penbiang kita ki kinhun ban para kenang ba barok kibri om tangi bakarsan ndre kiwei ru kinyo pen snow ya ka jing snow jongki ndre kumbak kumbak long gaman pat adu menen mene ni ba nadu menen kiba kersan kiyo bandung suka jaka henry kibadan pat dagawe ka jing snow kila sakong tiar gas nanta kila sakong penjulor di kali kila sakong di mau saling temau bat kali kapri ya kata kabang jing bomlong kabayak bet nanti kesencapan ba kumangitip kesencapan ba ai lagi orang demokrasi ide benyo lalu baro bat pesno ya ka jing pesno joki henry kata public hearing bolong mene ngatrai ngalap orang bakam desu ke public hearing kapan ai platform dan ai bentalem higiwe ban pesno yang jing pesno joki henry
kalau ngata public hearing kabala don lupa kajing temu ba nailat ni tangi pekerjaan ba kala don lupa halendat ba ban awit ya kata ka jing menjur ya ketika Shri Cement Limited pi ku manggil ong mane ba nadu ski manikong hi lai ski sau ski chwa bandan ketika public hearing nak lihat seng lan kendu ibu pada kami but ngila kerpat iki bagin ailat lem iki we pat makani public hearing kan long baik nam ta jong baro ban personal ka kai bagi don henry kum bakalong mene te gi bakam de shu ka public hearing lari no tengah hearing jong katu kat ni takkan penondor bakadon tengah hearing nek lan snap pat ya ka juslo di babon balang te nakalian ka seng ing semua tolong ing semua pendrem but kamtam ningkong ning syap ya ka district administration baar ya ki pulit but ya ki nongit kam jongka Meghalaya State Pollution Control Board ba what happening jumpa boni bepersa Henry kila penyabit khmat ya ketika public hearing but kumengi ong mene bana kali sengi daga jutmu ban ya pensou ya kata ka jungsou ka jogi pajba kelayat lenti ke badai Henry lada kata ka jinya lenti haka sesar pajba nak lihat sarkar ka pi bakalong dakum tu temut gi ku keseng ru ngathai nginapan perkhat no dakum mui pat senjam ibagan le haba don kumini jaj public hearing kalon ku bakalong menehi naso bon ong ba ngathai kadai kai pri plan pa preng jongka state government lan ngilap no lanta ki district administration but kinong kam jong ilaka lani jongka Meghalaya State Pollution Control Board bat ke Shri Cement pi haba ngaong haba ngikren hi ya ka state ya ka district administration dengan thai ngi kan thop lang hiu ya ka district council ka bari ka we ka benta ka ban pli ka ban iu ya ka role ka ba kongsan ba haba yede bakani issue mereka nang pos kapor haba tikteng ni bangi idon ka dan jinjar di paradok persang jongi haboda pinum ita diru ya ka district administration ban pha iki perton jogi pulit kum baka pha baka penpoi hakini kisni di dong itang tekani ka penlongi bi subajur bakala pandan ke ka banjingi penbet lupa but kumong mene lada hata sensar pai bahi ka district administration lani ki nam sensar ki pedi dakatu karukom ya ki priu pai ba badon ke jutmu ban snow ka bagi snow ni pedi pat dakatu galenti daka bom daka watir daka ba kawang ni tiar gas de ngasuno nong ba nakale ka sengru ngathai isenjam habang ilet shigini public hearing lani idong ini public hearing ni smart ngin haperkat no daka we galak ngti nama lada pi kajing kali maning kong kepukusan ni kalau nguni menta bang ba manu ba ai jingbet ya gitu ki brio ba kenti penpra penjot ya kalenti singkin jong pai ba hatu ki pulit ki badan hatu kim don jitip lani manu balik kim khang ya gitu ki di rio di brio penjot penpra ya surat ban khanglat khanti duwe pat pai ba kalau kayak ini bosmosi dia bang ii bawat ki brio memut bertemu balik hospital ru isyam jinjar tangan tai kajingle riu khlau jong gitu ki brio ki bakti penjular ro ya katuka ya tu surat na sobat ong ba nakaliang jong ka sarkar bat kibor badi khmi ki di benshim ya sinjam ki penting persya gitu brio ki penpra ya katu surat benborak benjinjar ong tang gitu ki nonglet sya katuka public hearing ndai wat ki riu pai ba ro ki ba be ya kajing sumar haka hajing lo ka pakarki ya bay na bisa na rumeni sisi nilai i ba kumnu bat katnu ki bay ya kita brio banwan bandan bentah tu public hearing nei nak lek seng ya kilang yong borok ikan ber basai ba seng kanum le da pasting kanum le da dosuk ndai kan penal kami ya ka jong start kanang ba kilang yong kinumla pat ban dedo ya kari ka jat meri jungi prokowe te nak lek seng hiru ni ipenslo ba kum ka sarkar jala kari mensim ka jing clear habai de bakani ka jam rasmi bat ki district ki district commissioner nang ta ki he pulit ki badi bandon benta ban pet
ya kata jingyat bet yang ti jongka jinglong jiman jisok sup jong sengan jong pai ba hi bat jong jingyat bet ti jong ketika public hearing nansi kadi ka nakaliak sarkar kadi man sim di senjang ipatinge persya ya gitu ki noelam kamtam jongka Melia State Pollution Control Board kata kadi bingung ka jing internet jong sensar pai ba haba hidon ki pekerjaan hidon ki persya dengan ailat lang kan baru arlian kan kumno menta pin la dong ba ya ka public hearing pi ailat bitang mandon tang ginong ki pekerjaan hendai ba persya apa pi ailat syu kani kata kami di ka bentar jong sensar kata pai ba kani ya ong demokrasi habang ong demokrasi ka sensar jong pai ba na betul pai ba mud idi men yo lang yo bentar lang den baru bentar snow la jong snow haka bakado ai dal da kut public hearing sasim ngai garai ka balong ni klem ailat i beri ban kran klem ailat i beri ban snow kumno bin ong ban syusim garai ban syu IT bet ya kita ki ya kata cement plan makin yuk kayak begitu mu. Pengurusan ni kalian jongi yang bipa ke sokar jelah kadi bensim action. Ningkong ya bagi nonglam juga district administration kentuk duduk DC nangta ki hepulit nangta ki nong kam jong MSPCB namar kani kemengi ba kadi failure ke jongki hakaba ke public hearing menne ka kamla pan ailat ya baru kibat ban personal ka jong so pan kali ka sangi so ong ba kati ka public hearing menne ni ngimla ban priang namar kumong ba kati ka public hearing ba ka bang simna snap ya baru kinhon ya baru iliang bat ni simil ka kati ka public hearing ba belum menne kalau be hangi kalau be null and void bat lada tap sarkar ka ya pat ko hukum te ka sang kompensi pat mana pan syom perkat ban syimpat tak we pat senjam ha bay de pan itu ta i ka don ne hapo karan san pai ba baru pai ba lagi ngatai kinongelam jong ga government kinongelam ka joka jelahi la i da khamat ladi ka e ka jinglong jingman ba kuno kalong man ka surok ki kali na dok sedong tengah thai kam desu ka kamram ka jongi bingin bu ka jong jo henry lada ka jingi ki jong seng balang babun ki bidang la macam sumutu tengah thai ka niru ka jing start ka apron kam ba ka ban shimhi da kinu gila anti ban pensaja ya gitu gibrio gi penjulor ya ki mar ki mata jong pai ba ibo na kalian ngatui nginum bu por issue nomor ba kani ka kam ngilad bekran aslam ba licensing mo mana licensing baru ngilad ai ya ka jiper so jongi ba ka di benon ka free passage na menta jong baro ngimong tangi ba persya ndai gi pekerjaan ndai ya baro andai kumbakalong ngaman menebat kalau mupa hiurat no ya hok jong katu kat ni lani jong babun balang namar ba kidon ka ladon ka signature campaign lu mana kani na kaliang jogi no sosnong ya turu ladap submit sa district administration nela da district administration kamsim khia de na kaliang ka seng demut nya perkat ba nya perkat sim no tawi pa senjam oro kinja na kawi por so Megalayapost.news